Putra, mana komentar DT satu ya? Dari Putra. Para tahu turun mau mana malah gue sih kita. Tapi aku pelaku masih aku to disabut tahu to tongkona. Bisa kami mana benar sama. Tanya kita bagian tale. Mereka tahu yang aku kita nggak mairi. Semua kalau disambut tahu tongkon susi untuk tukar harapan atau nanti sekali itu batu rokan. Bapak itu mengurusnya kayak sama tak aset dia kasir belum ada. Yo berarti to solo yang mainnya. Baru komite si Baliana. Tahu tongkon o garing. Lantar nomor 30 kasera. Oh langsung tahu bilang tuh. Angka kami. Tahu tongkon o kawasi. Lantar nomor 40. Yo, ini ada juga. Tahu tongkon kalupang. Lantar nomor 40 talu. Kalupang untuk kalupang. Ini itu kalumpang ya? Weh, palumai. Ayo, akar lang. Mana mau mati yo? Oh, gading mana boleh? Angkaran nih. Kalumpang dah tu. Tembung peperina. Oh, angkaran di kalupang, angkaran kan? Ya. Belum. Ini. Oh, beda itu. Ini kan? Oh, betul. Tahu tongkon na lengkong. Palumai tu. Ini tu keluar dalam melengkong mo. Tahu tongkon na sa tanete. 45. Yo. Patang. Para ko ba bilang tanong pupukar itu po na. Susi sa tanete 40 lantar nomor 45. Yo pokok. Yo boko, para ko ba kita to, dami kita. Tahu tongkon na paropo nomor 46. Yo, sa tanete 40 lantar nomor 45. Paropo lantar nomor 46. Apa lo bilang? 46. Apa? Lantar nomor 10 kisah ada. Ku tuale paku para pemari na kusilu kar tomate ke depi tuale di tawar tongkon ni rapo ko pasi huli dete ku sabi. Yo. Tahu tongkon na lomongan lantar moro 50 kasera gitu. Yo, saya mau coba kau bisikin.
Sabana tama rombongan. Tahu tetungkol na kinora ka Pojesti. Pojesti. Oh, ini ya. Kamu pun ini lo. Sembarangan. Hindi, ala hindi ka mo. Tahu tetungkol na nuran. Sa taakitan na magmamabitulan kami ni. Nako, di ko nasabong kinatata sinupat di barang. Yo. Jadi mina kamu tuh saya melaporin dete. Bawa mi mamintu patakim mi. Sabata aki pura te. Tahu tetongkol na tahu karau ya, kung pinatulah ko, hindi may sinupat di barang. Ako na ba ito sa kami to, tawag na to karaw, ito. Karaw ba dito? Karaw. Kenapa? Tamo. Dako mi koy din tetaw tutongkon na taan nalambikan na taan pa kita ndai. Jadi kami tusulog ko otomatis ang pokari ki saboy. Dari siapa nanti kandira tondok ke. Maka boleh bos. Ya ke tasya bisa bago dem pakai salurara salumuko latama lantang tamu. Kumpila di Palero bukan kapang. Iya, mani Pak para ramakan. Ya, oke baik. Oke baik. Aman. Selamat ya. Roro kebabangan nasangka saludara saluruku rombongan Pak Bentanun tawe mi patanar rapak tali ngaduan mi rombongan Bapak na Renal Timika umpatu Bapak Wawan rombongan Bapak Renal Timika umpatu Bapak na Asri rombongan na Victor Kalumpang umpatu Mama Wawan rombongan na Tante Tim Timika SP3 umpatu rombongan na Bapak Ita Tagari umpatu Bapak Nasri rombongan na keluarga ne Lian Palopo umpatu Bapak Nasri rombongan na Victor Kalumpang umpatu Mama Tika rombongan na Nek Rey Tagari umpatu Nek Kiren rombongan na Mama na Irus Nek Bintang Timika umpatu Nek Kiren rombongan na Pong Alfon Tagari mempat rombongan na Pong Pajar Tagari mempat lah Nek Kiren rombongan na Bapak Bintang Timika umpatu Bapak Nawawan rombongan na Insinyur Happy Tiruan umpatu Bapak Nawawan rombongan na Kurniawan Pademe ST Sadar Andulan tabi bagla minda na patu to tak sangan na jungote rombongan Mama Oyan Makassar umpatu Bapak Wawan rombongan Bapak Reski Tikala umpatu Nek Kiren rombongan na Tante Marce Jayapura umpatu Nek Kiren rombongan na Pong Dewi Timika umpatu Nek Kiren rombongan na Nek Uga Nek Marti Palimpi umpatu Joleke rombongan na Nek Onel Tagari umpatu lah Nek Kiren rombongan na Bapak Wadi Sorong umpatu lah Nek Kiren oh ya ke Kurniawan tada MST Sadar Andulan umpatu lah Pokawan rombongan na Leone Tagari umpatu lah Nek Kiren rombongan na Bapak Wadi Sorong umpatu lah Nek Kiren rombongan na Nek Renal Sadar Todabu umpatu lah Nek Kiren rombongan na Bapak Lois Mayrong Timika umpatu Nek Kiren rombongan na Bapak Lika Yusuf Robe Timika umpatu Pong Kiren rombongan na
Willy Bori rombongan umpatu pengkiren rombongan Bapak Willy Timika umpatu nekiren rombongan Bapak Willy Timika umpatu pengkiren rombongan Bapak Sefanya Timika umpatu pengkiren rombongan Pong Kamoya Timika umpatu pengkiren rombongan Pong Ajak Pong Ajak Lamai Batan umpatu pengkiren rombongan Nek Marano Bori rombongan umpatu pengkiren rombongan Pong Naura Omena umpatu pengkiren rombongan Nek Dirjen Bori rombongan umpatu pengkiren rombongan Pong Titan Nenggala Mempadla Monekiren rombongan Pong Titan Nenggala Mempadla Monekiren rombongan Nek Itong Tagari Mempadla Pengkiren rombongan Bapak Bintang Timika Mempadla Bapak Nawawan rombongan Nek Gilbert Berada Mempadla Monekiren rombongan Bapak Loi Jami Timika Mempadla Monekiren rombongan Nek Arna Jami Tanda Mempadla Monekiren rombongan Nek Jordan Makale Mempadla Monekiren rombongan Nek Gilbert Berada Mempadla Monekiren rombongan Bapak Loi Timika Mempadla Monekiren rombongan Mama Jorel Simi Mempadla Monekiren rombongan Mama Jorel Simi Mempadla Monekiona rombongan Selamat siang pemirsa, pada saat ini kita berada di Rambu Solo, Toraja Utara di prosesi pemakaman Nibal Lede. Luar biasa. Korea dulu. Rombongan Mama Angki Timika Mempadla Mama Asri rombongan Nabati Gusti Madanda Mempadla Monekiren rombongan Abang Edi Mempadla Mempadla Monekiona rombongan Nek Gilbert Berada Mempadla Papana Tiga rombongan Nek Gilbert Berada Mempadla Papana iya nasa mo to Kenapa lupa ya? Doring tak yang dipilih om kemang-kemang dia, pikan pun biar nakate itu lakon nenek kia. Iya. Rombongan Pendeta Samuel, Papa Kariman, Jomi Tamparan yang padu lako Mama Tiga. Oke, rombongan Papa Ugale, Batu Mama Martin, Palipin, dan padu lako Yona sama kuliah itu dia. Masa bisa mau? Rombongan Bapak Eki Timika Mempadla Monekiren rombongan Bapak Dela Timika Mempadla Monekiren rombongan Bapak Dixon Timika Mempadla Monekiren rombongan Bapak Dixon Timika Mempadla Bapak Wawan rombongan Bapak Dixon Timika Mempadla Bapak Dela. Jangan sama tahu dalam kapan rambutong tabe di pasar Pak Mokali di Jong Babangan di Taman Jong Mai. Lapong kamu kita may di matamu sa silong kudu manuwat ni. Na jong-jong ra solidani. Jong ni lani ni kamu te jong dia mo na di Babangan yo. Dia tu bermag jalan hai. Londa bawa pamalempung angku lambi pada temang tawa telu angku bete pesuh dan toko dan kadundu inde pada adi solo madara-dara duka pasusinta mata lentan papa siruwana belanda ina sega iya sega ina lain iya lain inang sila berasai nongi bedanan dan nari lambe tata tiro rika duka tata parika matanta manggi rika kupo kada terrika kupo lelianan belanda inde dao rara inde dao bulan rohre tomatindo dao telang kea surat
sian akan mana ratu manumpati pandemetin di saungan urundunan salah untete kalau lalang nama Rio umpa bendan dengan agau umpa tuladan sale kona sara untun dan sana tunta uru yang sangkara ena lakoba bana emba lindungi sandalindona ombo pantarisan bakara ena angga totang diola bokona tadi lomban tingayona kumana saraton tadi dadian kumaluntuk ton tadi tibusanan susi galu kumelamdi guntu sarang gallo tutang di kandean desum tadi darah buah kayu bola giran lagi na toman tawa kalu uno koi tong kura layu sian ini buang kullo iya moto mamma bina bilelan kulang bumaningina iya to matindo lasane kandau rena totang uragi arrak totang umpe maguliling mare kurang basan todatar masabu karai na toman tawa tallu datun nate padang nani bendan berang buah pindah rampotong konsolato sang boho kobona si ayo kalamba si baru barana Terigente umpenjongan disangka na tosang urubay angga bulanta sa kana padang dibori angga rara kama disuhinna ta padang umpenjongan disangka na tosang urubay tolangan dipapay legende di pekutanay kebendan niada na nene rampo tongko sola tosang bobokona rampo pati seno te tondok umpati giang te pangalion pagabagan na sugi pantaranangana nenek di tama telilina lepongan tondo di gente pak palumbangan sangka tongkunan na pasang mulangiran untarana kepada di tondon ululuan toa pak tepuna pada todio pada nane malo todio daenanna pagasungan tiumba dio mai pada angga bulan tasakana padang di tondon angga nane tangkarawan barana makuli pindar rara mak dodo bambalu rampotong kosola to sambo kona maka lima nang kulambi padang di tagari tolau padang na kantun batu daenan na to di poda tumuane tolau tondo di puampa biligina pada toman tawatallu ranggai daya pande paliu tondo koi melono kena lamba to disungi kurapangna bokona tama telilina panda di bolo tiumba padang di tagari pakabakan naraka tiumba padang di saadang midainan tumbuku-muku tondo ko nani butu kalimbuah bawa nani ombok mata waitang sore-sore untara na kalepongan bulan umpama sake pandan matarik kala koi to daya padang na ballo pasange to daya nanana siane mandila todaya tondoko di todi rombo todaya daenan di pose dan hiranmu todaya anggapan taranakana tongkunan layu guna nenek paluluan na isungan na todolo di potodolo rampo tongko solato sambo bokona anggapak palu anggatang dan matoto na tondok angga bulan tasakana pangaleon tiumba padang di saadan rampotong konsolato sambo bokona maka lima naraka tiumba lo umay padang di baatan tolan tondo PK Indoran na padang di kesu padang na siya ni etikuali
Iya mo ade to malua batu batana to masinggung karangan inayanna tunna misa pangimpi londo saungan nalepong ambulan untula kabuntun na bode to malua batu batana to masinggung karangan inayanna to nempong pesang lelebadi tunna ditanam pasa bumi ungkutui kada situruna pandan mataring kalo bisa kada di potuo pantan kada di pomate diumba padang di batan tolanton to malu teri gente peka indoran na padang di kesu padang na to tuang ri kesu pagabagan naraka tiumba padang tuan nan karopi inan nalili misa bakbana tume banua daurari tume tondo kolan dirantia tulang padang nalili mata kali rare itu ipora tu baine tolang tondo nari bendan ko patak tu benteng doke dao malang kana buntu tonna di roba kumun di rangka tonna di osa turunan di parimata tonna di teka buah layu tonna di kalapa kalu kulun dara lalili dan lepong ambulan tonna pakorong lendong pong kalua ungkutui kada si turunan karobinan lalili isababana makali makna raka angga pantaranakana padang di palopo Todio tondo kena taranak kada tuan lu. Wah, emang kapilo teh. Gimana kay? Guru daerah nasawiri gadi. Todio payung todio tondo kalu tedi galak. Oh iya, ada apa, Pak? Yo. Pada. Pakapakan naraka tondo kena di bendan andi jemma umpar rapang ulu makati dioran dan natasik. Pada ada maripunna. Taura tamalaya siarina pada di kawa. Tidak tuan le samaran napaleo. Sabang galak tanah. Bisa kada di Botuo, pantan kada di Komate, pakapakan naraka, diumba pada di Timika, todio komendang sugi, dengan mentalianan, cenderung ini kenteng batu nakulak laliri dan Nusantara. Sanda sinante komika mukara yang kena tondok, datun naba aba malepong, anggapan. Atau nokoi melolo kena lamba atau nisungi kurapangan adai-dai anggama adikan dong umpati giang-giang te paleon rampo koni mareng derang tutun makbul leambai rampo sipo bakbun tuan randu tutun sipo tane te kaboro rampo tongkon tutun mak kegeram basi tama te luba abato masanda maloto luba wadi pasitin tirante kalua apalaku kita ini padang rongkok temi lambi kalibung batu lamparan tondo kemadarang-darang buka susing nama talantan dengan inang lain ia lain inang seto siosa seto situran nadi inang senga barana paonganan inang lain to dipo tau lamba urungunan salu bating kunti te kalau lalang hamario umpa liu ia malina umpa sombo pak kaborona lako indo to bendadianna inde anak-anak kampagayang inde bung rapang madara-dara duka pasusinna mata lempet si elongan dia batingina si ta'adu mariona lalu bawa di porante kalua tae pade rupana mano kapade apinna bengkai dian deram boroyanna taruh dunamna tono koi melolo kena lamba lolo sukan daulena esuman pakalan doan mano kadisare hongi iya pi paonganan iya pi barana paonganan iya pi di potau lamba ilan tanggana tondo belan naina tempon di nenekna inan turang todolona tiloloan ponorante tandung dari perepian kebendan ni ada anak kabotoan kedua linda duka sandalindona ombong pantarisan bakalaengena tosi kambi aluk melau langi tosi saladan sangka turun di batara diumba padang di tamparan todio padana nenek di ponene todio daenana todolo di potodolo rampotongkon todio toh datu nuan anggabarana makuli pinggang anggarana mak dodo gambalo lagu gua
kamu mintu tonaria kan menginde lantang karampuang boyok kona saladan menginde lantang di belo-belo daya puli seleng keminente. Bertosang itu. Singkyo mo kita deh. Udah baca di tangan. Ya bang, kemudian juga. Otak busnya pada ikan na. Sama. Terlalu bro. Bimi kamu tolong kami dulu tengkel nanti lili dapat dari bawah lampas sungguh untuk malina rawang kapan lagi buat kami bi pasung nilang ngaleluna tangke suruna temai salurara salubuku. Mana lantai nomor berapa dah? 39. Saya likil je. Di kadar. Jom kita pos.
Cantilu mado Riko. Ode. Abis Cantilu kamu tahu. Pelayan seksi. Tahu no tandai kan tu. Iya lah. Iyo sekolah puna samanya me. Kondo. Jom ke berapa jam? Jawabin lo salam. Iya. Lapo kita itu orang potong lah di akar tempat waktu bahwa itu semua kepada kakak itu di mata dan manikomba karon oleh dan pompa diapa televisi dapat dari bolo. Lapo kamu kemalu apa terus lah. Tuh pak kakak ini tidak tembe. Oh iya oke jadi sitaku ke sitaku komembe kukidin komitu kabe kapak dia itu lepas dipakai dong sama uang Tas dua masuk. Yo. Sama namanya pesate dong teh pemirsa bae. Tuh. Tabe ini sama masa bukan emani salah sana di rapor pakalole. Sudah mau Bina terong teh. pesate dong. Tedong na naikil berada lame bangun lipu umpatu naikirin. Iya teh gilang ide galang ide gilang apia apa yang Bina terong teh. gilang anak kata kapang tadi Tedong na ne Victor kalumpang umpatu Powawan. Tedong na ne Victor kalumpang umpatu Powawan. jadi deng komi mani teme kamu toma tuang kitu pak ade gilang anak tuan kata inde le tabe makomi mai Bina terong teh. Tedong na Bina terong teh. Terong na Paloy Sperong Pong Nesa Jometemika Malak Batu Malakiri Umpatu Nekiren. Ayo tumangkan na sabu patas sulah. Patas sulah kita ke mantin sabu. Bina terong teh. Terong na Pong Bina terong teh. Terong na Pong Titan Jong Menanggala Kole Umpatu Pong Bina terong teh. Terongna Bati Negusti Domi Madandang Umpatu Nekiren. Jadi ngelek-ngelek pemirsa. Terongna Bati Negusti Domi Madandang Sabaran. Umpatu Nekiren. Jadi apa ini? Bina terong teh. Terongna Newili Lamai Bodi Lombongan Umpatu Nekiren. Bina terong teh. Terongna Nelian Tagali Umpatu Nekiren. Terongna Nelian Tagali Umpatu Nekiren. Bina terong teh. Terongna Nerei. Tole pa. Terongna keluarga Nerei. Jomwe Paropo Umpatu Nekiren. Bina terong teh. Terong na Papalika Yusuf Batu Yusuf Rombe Jome Timika Umpatu Nekiren. Yusuf Rombe
Bina terong te. Terong na ne itong tagari umpatu ne kiren. Terong na itong jome tagari umpatu ne kiren. Bina terong te. Pasiapan sa mga takot eh. Terong na papawandi jome sorong umpatu ne kiren. Terong na papawandi jome sorong umpatu ne kiren. Taruh ya. Bina terong te. Terong na pongtitan jong menanggala kole umpatu ne kiren. Terong na pongtita jong menanggala kole umpatu ne kiren. Patasu itu dan nama surat Patasu, bikin makan surat. Yan na demo tanan patasu. Bina terong te. Terong na ne adi puang batu mama sinta lo may balusu kolo kolo dan batu lago ne kiren. Terong na ne adi puang lo may kolo kolo batu mama sinta umpatu ne kiren. Dek para ketunden yo. Udah palaku masih banyak. Belum selesai. Ismail. Iroy. Iroy. Oh netis hindi ko miya. Iroy dako. Jome kimika batu nekiren. Jom tu kelo. Kariman taparan batu mamatika. Netis. Pedona nereno to dambu dari sadan umpatu nekiren. Pedona ne ya jometilika umpatu nekiren. Baru apa? 30 derajat. Yo, ini apa video? Bain nama maloi jomitimika umpatu nekiren. Bain nama maloi jomitimika umpatu nekiren. Bain na neonel jomitagari umpatu nekiren. Bain na pendeta sarpan tagari umpatu papasri. Publish itu. Bagusnya. Baina ne Orlan lamai bori lombongan umpatu pongkiren. Kira untuk baju kita loh sebelumnya jaring pemirsa. Baina Tante Marcel Jome Jayapura Kutolepan. Baina Tante Marcel Jome Jayapura umpatu nekiren. Tetap hari. Tarso soli. Baina Papa Anaya Jome Timika umpatu pongkiren. Baina Bapak Buntang Jomi Timika umpatu Papa Wawan. Baina Bapak Buntang Jomi Timika umpatu Papa Wawan. Baina Papa Ata Jomi Tagari umpatu Papa umpatu Papa Asri. Baina Tante Tiu Jomi Timika garis miring SP3. Baina Ardi Jomi Timika umpatu
Mama Asri. Bain Ardi juga Timika Umpatu Mama Asri. Oke Pak, silakan dilanjut. Itu tripodnya itu. Laki kuang baita mole paboyo mitamian pameran buro yammi lirik pawai me sore-sore dio bata di kalemi kamu karai na tondo na tunna ba bawale pu ampulem ba na daenan solato sambo boko milan terantang karampu amboyo baka naraka mang kamarampak komisi tiro lindo pu komisi manta perupa Toma rabutan lang si pamatua induk dio sa pelambaran bolo nangkar sonda malik sorong tadi teka boro lakotondo akabakan naraka lagi kuah umbai tapon rairan kini hurana sepuk ditimbang talen pandi kaliling manita doa sampah di pamaluan seruan sepuk manita rumah kairita doan tolek manisilin na borona maka lima naraka serangan wiras sutang umpoyo sinang moinan na dolo na mo maniki pagdiundin na maniki padolo tanah lebih rekomika peta mami tanah detek rekomika kada sabuku ami madio batang ami tuang ami nalomaloy naya mitu total dia ngai mitu total di kanan apa dia laki kala nasalah dan mana lain na pesalu kata mau kurang kata palambiran batik kembali itu kita tahu taruh oleh agak itu kata mau kurang itu kata palambiran lagi kuah tangkai ilang malang kada buntu ta sarang ilang maklo di kita tanete nah ini mirangin tama bangkalak taman nasibmu mira dari kita makuraman apa nah tuang isa de buruk kolak pada dia pari rinda di pai pini batu mapi patala kalau pakadu bambat talau di sumpatan dan dua kaki dia tondong tobatata wasola nasa maka lima naraka kamu datun nam kamu mau datun nam tondong kamu mau karain nabak bamalipo di gente kumimak di kamatasak solato sambo mokomi kamu orang pasti matu tanah mintu kata mau burung mintu kata palambiran di no panen di katong konan kata pendelakan tabes sadisian dari apa sakit aku tentu di bainang madatu laku bata di kalemi kamu tentang potongkan semua karampuan yang pepetua sundun tondong tobatami tama telili dapat dari bolong ki pak tedong saratui puang tentang umpas sakit komi solanasa Udi. Pun muling jong lo. Lagi bagi-bagi kami dak we. Lagi bagi-bagi kami. Nah. Pun muling ko. Masa saya jalan lamang. Si 150 langsung. Bye.